Bubu Irene, erizoba twareba mate yakasaija na shoma budget erizoba wajuhuraho ninga wareba TV budget najuhuraho kandi najireba konka okurijurira kuyashorana no kuyija nyonka nkomushubuzi ninga shabichi ngwata omushubuzi omufuna mpora omuntu wahansi ine nko kwetanshemeza mwakantu kandi kitakutemeza nikiche because nani ndeba nomujirangwa sente za last year like mbu anyway hariho loan hati yayongera ku increasing, which means itwa abantu bahansi ninga shita abashubuza bahansi we are going to suffer in every interview tuza kubona. Let me give you an example. I think anyway, me, I'm working from Central Market ni nguza juice and fruits, and let me tell you this, ejesha right now tuinobuzibu bw'amana ha Central Market nk'abashubuzi ekisabintu mangwe sente ziba planning ninga shinka nka government eka planning ngira katare kugira ngo turi abantu bahansi konka right now ebikututerane byinshi. Let's at right now tuneshonga y'amashanyarazi mitazirigireho amashanyarazi per month. Me myself I pay 50,000 and whereby at a budget yindu kureba ero kugira ngo aramuza loan echikuma insangu nibeja kubande bancha right now chatandikira already actually tukugira ngo billion byije at already twabirebere nyo budget already yanyigire, so budget ejini banta kuganyirwa munyonko mushubuzi. And another thing, ariwe sente zibaresire ngwe sente zokora za PDM what we've never seen that money. As the sente zo bayo batekamu sente batekamu 9 trillion obutabarwa mwenda 9 trillion zaza kuyambo ziliyoni za kuyamba nyo muntu wahansi ninga za kuyamba banene. That's why ndiyo nkugambira, because zikija up to now we've never seen that money, so we don't know its budget itwenka abantu bahansi tuliyoni za kujiganyirwamo ningo already ejironeruho eriyone tunyigo already yatandikire kutunyiga. So what should we do? Ate itwano tugambira nka budget right nyonkanye nkomuntu budget nenyiga. Okay, webale mnonga Irene chichachi sekateko cha Irene reka tuganire no mojo wasibo tasebo nasibaje nyaba amazina ninye Matovrevis. Okay, rizo budget yo wajuhura ninga waji budget ntwe ninjukura terebere byona kandi no kuderi zo najukura tera najuhura. Budget iwe no jigamba hochi ni chihe cha kwatamu budget na nimaza kusima abantu abakozere budget yo murundogo abo kongera sente ombicweke bimwe muno keceka cyagurika ari cece ceka cyagurika ari cyabacongere mu sente ati ngito abahinji tutwaganyira mu munonga try ikintu cya cyenguto nacyo nakisimira kimwe mu munonga education agisonga amashomero go bitoko mbyaro gaza kutunguke ibintu bene byakuterera amazima. Mbona ko wanoteka tekiwe nyawe nikumfuteka tekantyo kandi nangwa na munonga kinde kinkusimira government go murundi ntabwo nshonga ya health y'amagara uko marwaro ibintu bitakugenda je kunkate je uto bayongera makasente kintu cyakoyongera kitambureje kibonere twena tubonerwe. Okay, weba ni mnonga reka tufuneyo ndijo aje ki yatugambira aha budget yerizo wasiwata sebo nsibeje nyabo budget yerizo bayo wajhura ninga wajireba naje baka najhura abazina niraka nabanyeta mucure sustain umusubuzi mbarara a Central Market Arburemba Road aho misho. Okay, echa kwatamu munonga budget yerizo bachakiriki. Okay, kurgira budget naboreka ngo revenue yonjire konko bwe yonjire nko musubuzi nemwe affectinga munonga abo kwankimanyisa ngo arho emisore emyine rwo mbasubuzi bakwa buri item yone itukuguza nenerga ho musoro okuba ngo supporting ihanga konka omukureba kwanje hariho ibintu bitashemeye kuba mbiye yongera at for example nk'ebintu biri senso munonga hatu wareba nka sanitary pads okareba pampers zabana zigabe impango munonga konka kunagiye kubuririza bwenkinize yongera banyoreka ngo musoro gurya higura munonga so nanisha bebe binte biri senso munonga kandi biko affecting aburi muntu na n'umuntu wahansi bekabe mbisume bei kirebe kangu
buri muntu yabibasa na nitwa abasubuzi twaganyurwamo ako ikintu kuba kitembere munonge bay kiretero muguzo umwe yakuramuzaho yaremwagura umwe ahenera guzira yahereruka kimanyise ngo yabanza kubuza tarakugureho so hatitwe nk'abantu tukukigobamo konka stire ekinde cyakubekera outsider rubazo ekintakuza kwebwa kugamba ejinkenta se yihango kweyongire ni re street kids a streets nebe yongera especially n'abana babozo mbagamba gukora mwana wo mushiki kandi ndo mwana wo mwozo na wari affected hati nyebuza bisha tukuguruminga je omyaka ekura tomba kushwerwa bari aho kuba street kids zangu tohona betorire soje misoro na yeyongire bakajiro kubatekaho program yo kurugazeti ngabana nabo bakarebererwa kanshika bateka musente zeminyeto tuba specifying neza bichininga kikonga esente zeminyeto mbweno mushijo no gamba nawe tumunyeto omojo tumunyeto. Yes, ni mangwe minyeto esenzabone nabaziteka muna buri zuba tuyemba mbaba consideringa kongati zakakoraga tinga wure na program yo kugira ngo aba sweet kids mbakubihanguto baba garro maka obaba barondara gazette de presse ibara abareberere konga ni mangwe cyo tukirayikere kukorwa konga nani nsaba nyonko muntu ekintu government ekitunuremu akuba street kids zo muyanga bare ine ntwebuza resho yabozo nabishiki mbwese abo street kids bo tubine banyanya bazarwa nabo bombambarge sonkecho. Okay, webare mnonga bitu otarga tayari West Elizoba national budget babajishoma eitwareba obutabara change na mubiri nana osento kweyongeramu nibo bateka on budget y'Elizoba